आसाम पुलिसा हारियानायाव सागु सुबुं लांखारग्रा सुबुंफोरखौ हमदों। सुबुं लांखारनाय, आइजो लांखारनाय, गथ'सा लांखारनाया आथिखालाव मोनसे समाजनि गिदिर जेंना। बे जेंनाखौ हादरनि जेंना बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। खामानि होगोन होनना एबा मोजां मोनफ्लाना थगायना लांखारनाय जाथायफोरखौ आथिखालाव गोबां खोनानो मोनसै। बेखौ होबथानो पुलिसजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारि आफादफोराबो सांग्रांथि होनायनि हाबा मावगासिनो। बेबायदिनो आसाम पुलिसनि मोनसे हानजाया सागु सुबुं लांखारग्रा सुबुंफोरखौ हमनो हादों। सागु हमजानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे हिनजावसाबो दं। मिथिनाय बादिब्ला बे दायनिगिरिफोरा आइजोफोरखौ आसामनिफ्राय किडनेप खालामनानै गुबुन रायजो फारसे फानहरो। हमजानाय सागु दायनिगिरिफोरनि मुंखौ एलेखा बेगम, आखेर आली, आशराफुल आलम, सादम हुसेन, जेनुर आली, आजाद हुसेन, देलबार हुसेन, नूर मोहम्मद आरो आनवार हुसेन। बे दायनिगिरिफोरा बरपेटा पुलिसजों हारियानानिफ्राय हमजादों। बे दायनिगिरिफोरा बरपेटा पुलिसजों हारियानानिफ्राय हमजादों। बरपेटा पुलिस आरो हारियाना पुलिसनि जथायै गोख्रों हाबा मावनायाव दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि बे दायनिगिरिफोरा राहुल एबा गुबुन गुबुन मुं लाफ्लानानै आइजोफोरजों मोजां मोनलायो आरो बेबायदिनो गोथौ मोजां मोनफ्लानानै आइजोखौ सासेयाव 3 लाख राङाव फानहरो। बेबायदिनो हमजानाय दायनिगिरिफोरनिफ्राय बरपेटा आरो मंगलदैनि लांखार जानानै सानै आइजोफोरखौबो रैखा खालामनो हानाय जायो। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।